Good morning. Ngasi thang junimit ki kaino card ki message ape tang yeng minarase timing su ai haizara age ko ngasi gi na timing afaba se ke oige habado ado kaino thang jagi number se 93 lere aduga color na black ka purple ga lere ko black ka purple ga lere ga so exam leiba angang ai ki oina haraga di black ka purple ga di chelan gano hangapan machu gumba de hangapan di shet pe ai ko hadi yellow ma di shon shon yaw han bi aduga hadi sky blue gumba duma yaw be ko sky blue se hadi kaino tawdanam ni ko hadi confusion gumba leitana ba khotana ba dumaina sky blue gumba gi machu se use to hon pi be yai adu nuti gi lawthok pu daina card ahum ka tang lawthok jarage ko adu ki matungda timing so hai hajarage matam se ko haidi nganta chapasu yawbani na ai video na theng basu yawre ko khatang yam ngan bade shungam dre aduna haidi pung se ko haidi suppose taruk tagi na tare phal mung do thok toine na khala su tadi taruk tagi na taruka minute nifu manga phal mung do thok pi ko nifu manga dagi na ngasai 60 minutes phal bagi manung se sida thok taba atopa matam khangdre na khala se ba kemta haidi sum keno ta hodre miss tawre khole video se yengba pharak tare khala se ba timing se adum aina haje ko minute nifu manga da ni minute keno humpu phal bagi ko sigi marak sidi tawbi gono ba adun sagi ta aina haje taruk tagi na tare phal mung do thok da boy tar gadi taruk tagi na taruka minute nifu manga phal manung da khong thang do pi ba ko yum dagi adu duma yai ko ado ngasi gi happy di ngase ko card number 1 card number 2 card number 3 ko aham base consider ani shuba consider natraga suba consider happy happy di ngase ko first card khan bangai gi ni ngase ko first card se ko sida lai ko changes lakani ko hadi change lakani ado ko acha anoba masu howe ko hadi change ama lakpa haragadi nangai lerambado loiraga anoba ma doina lakpa oina oi ko hadi se lai se ko dead card ne but dead means hadi sida shiba nate ko khoi taro gi the dead lakpa matama shiba nate ending oiraga anoba ma lakpa do dumaina oina oi ko aduga kitang ko hadi spirituality rom da hai tare kai sum khara changes kumba su lakani na hangai lighten the belief yamna tawdaba natraga haida aido ningam de kholam de haraga di hojikti kitang adum adugi lambi sida changa pasu oi ko number 2 ko number 2 sina ainaga manifest over pot leraga di adu phangjaba oi good news kumba kai gumba la o haiba lei adaga universe na blessings to badi shona chanbi ba numit kumba oi gani ko ngasi se number 3 ko number 3 se so phai positive oiba card ne number 3 gi so ko positive oiba card ne haiba ya atradi aingonda kaino ma phangba oina su oi aina migi damakta tawbi ba su adumba su lei aduga aina phangba su oiba do receive su tawba giving su wa hai tare ko aingonda su ama lakchaba oiba aina su migi damakta kaino ma tawbi ba oiba ko adumaina ko adu sida araiba se ko hai ai se dum khara ai goina wata padam leijare haraga di ko mingonda su katang donation gumba tawba su phai ko ngasi je thang ju su oibani na hadi charity gumba donation gumba kai gumba tawbuda kai ba kemta leite ko aduga timing se ko na sa hai budi hai re ko hadi pung taruka keno dagi na nifu manga phong lere dagi mathangi sina mu taret ka minute kuni thoi deina nipan ga minute nifum do phong lere ko adagi mu trama thoi ga minute ku manga dagi na pung ahum ga minute kun mapan phong lere adagi nungda oiram gi na mari ga minute yang khai dagi na taruka minute ku mapan phong lere daga nipan ga minute nipan dagi na pung amaga minute mari bhawa se sina ahingi ni ko aduga nungalam dai gi na mari ga minute ku ma thoi dagi na mathangi numit ki pung taru phawum lere sisina khoi gi ngasi gi oina afaba timing. Thank you.